I evo nas, dobar dan, dobrodošli nam na PCRC podcast, profesore Petroviću. Kako ste i kako provodite ovu nedjelju, više nije jutro, sada je podne? Prvo zahvaljujem na pozivu, dobro sam u svakom pogledu, a evo ovu nedjelju, nekako i vikend cijeli podredio sam više radu, a manje malo nekom slobodnom životu, tako imam neke rokove, pišem neke stvari i onda evo, više kaže radim, jutro sam se probudio, krenuo s poslom pa malo prošetao i evo sad sam ovo vrijeme odvojio za jedan razgovor za koji već unaprijed smatram da je koristan, a vidjet ćemo na kraju kako će ići. Vidjet ćemo kojim tokom će ići. Moj tata je nastavnik u osnovnoj školi i znam da on na svoju ruku, odnosno u njegovom slučaju, ima puno više posla sada i puno više organizacije zahtijeva ovaj režim rada u toku korone. Jeste li se vi uspjeli prilagoditi, kako se osjećate što se toga tiče i šta kažu studenti? Prvo bi potvrdio to za vašeg tatu, tako nakon par mjeseci kako je korona trajala i način života i rada u koroni je išao u tom pravcu da ja recimo sad od jesenas pa i sad i kad me neko ne pita, a kad me pita ja tako kažem da imam više obaveza, više posla, nekako nastavni plan i program na fakultetu je ostao isti, pa sad rekli bi čovjek je kući, manje se kreće da ima više vremena, ali ne. Ja sad ne bi vjerovatno to mogao u detalje objasniti, ali da imam više posla, imam možda zato što još uvijek čovjek se, mislim na nas, evo, učitelji, jer svi smo edukatori, učitelji, nekako prilagođavajući se na ovo, pa imamo više odgovornosti i ja evo zaista potvrđujem tu tezu, posla je više. Ja više radim sad u ovih zadnjih kalendarskih godinu dana nego što sam radio danas, jel? A studenti, šta studenti kažu? Pa ja bih rekao da i oni puno rade. Kad kažem i oni puno rade, znate, naša zemlja je zemlja koja ima puno univerziteta i sad kad čovjek uzme s jedne strane ima tu i pozitivni i negativni kritika, međutim, ja sad naravno najviše mogu govoriti o Sarajevskom univerzitetu i ono što vidim, što sam vidio i prije korone, a i sad u koroni, jel da ne idem preširoko, sigurno je da ima, ja neću reći neka kritična masa, nego da ima veliki broj studenta koji puno rade, ja sam se osvjedočio na to, puno rade, ulažu puno vremena i uče i mislim da je to dobro. Jer ako bi ovaj period proveli, bez obzira šta ko od nas radi, kao više brinući se kako ćemo provesti koronu, a manje se fokusirajući na to čim se bavimo, pa ja mislim onda, evo sad mi prođe kroz glavu kad se upali ona svjetla na Formuli 1, pa oni koji bi tako razmišljali, oni bi ostali tamo u pit lane-u, ne bi stigli. Dakle, valja nam svim i to, evo što velite iza vašeg oca potvrđujem, a kažem od studenata imam taj feedback da puno rade i mene to raduje, jer kad god stala ova korona, mislim da ćemo ići u korak s vremenom, jer nije samo Bosna i Hercegovina u koroni, cijeli svijet, svima nam je isto. Vi ste, to je meni u stvari, kako bi rekao, ja prije nego što sam upisao na dodiplomskom studiju sam upisao u stvari političke nauke, ali prije toga je bila dilema između, naravno, političkih, u stvari trilema, političke, psihologija i djelomično pravo. I onda kada se osjetim tako neke profesore sa psihologije i sada kako pričam s vama u stvari sa prava, bude mi više krivo zato što ste vi, evo kažem opet u vašem slučaju, jedan ste od najomiljenijih profesora tamo. I imam dojam, sad ispravite me ako griješim, ali imam dojam da zbog toga i studenti više rade i više uče kod vas. Možete li mi možda ovako kroz vaše opet dugogodišnje iskustvo, ne samo kroz profesuru, odnosno i kroz pohađanje raznoraznih konferencija i predavanja drugog tipa, možete li reći šta možda izdvaja studenta koji je ne samo dobar student, nego i budući obrazovan i odgovoran građanin naše države? To jeste šta stvara studenta koji će biti odgovoran građanin u budućnosti?
vrlo je umjesno pitanje i nije lako odgovoriti baš na njega jednostavno, ali evo ja ću potruditi se, pažljivo sam slušao to pitanje koje je vrlo instruktivno. Prije svega ja bih rekao da tu treba biti motivacija bez obzira kad studenti upisuju studij. Teško je sad očekivati da svi tačno znaju je li to ono što oni žele. Znači ta motivacija ona je jako bitna. Drugo, ja sam čak pristalica. Na primjer, student upiše prvu godinu studija, pa ja sam tako svojoj djeci govorio. Kad je bilo razmišljanja hoće li to biti to, ja kažem evo, upišite pa tad ćete vidjeti, dakle je li to i ako nije to, izbalansirat ćete šta je. Pa znam da mi je moja kćerka rekla pa čekaj tata, izgubi godinu u životu. Velim ja, ma ne, ni govora, to je dobitak. A ja kao roditelj ne da neću prigovarati, nego naprotiv, nemam bolesnu ambiciju da dijete nešto bude. Dakle, to je ovako jedna stvar. Druga stvar je odlučnost da se student posveti studiranju. Jako je to bitno. Dok sam bio dekan pravnog fakulteta, ne prve godine ne, ali već druge godine kad sam dijelio one diplome, prvo su one bile u Skenderiji, pa onda došla Zetra, tad sam rekao studentima, gledajte onu diplomu, ali ne kao papir na kojem piše diplomirani pravnik, politolog ili ne znam ni ja šta, nego gledajte kao neki kofer znanja, bez obzira kakve ste ocjene imali. Dakle, a to, ja sam to govorio brucošima kad dođu, a onda i onima koji dijele diplom. Dakle, da shvate da se mora puno raditi, puno ulagati. Još nešto što bi studenta moglo dovesti u tu situaciju, kako ste rekli, sad ako ja upotrijebim termin odgovornosti, ona podrazumijeva neku elaboraciju. Vidite, ja sam razmišljao još o jednom metodu rada profesorskom. Znate kad, evo, pominjete vašeg oca, dakle on radi sa maloljetnim osobama ili malodobnim. Mi na fakultetu radimo sa punodobnim osobama, već formiranim, ali sam se uvjerio bezbroj puta u životu da i te formirane osobe koje imaju 19, 20 ili više godina, nekad potajno, a nekad to i kažu, dobro je jedno i drugo, žele slijediti svoje profesore, neke od njih ili jedno od njih. A meni to ukazuje na nešto drugo. Još nastavak toga. Sklon sam vjerovanju da uspješan čovjek, da ne može biti uspješan čovjek ako nema mentora. Nije to samo u nauci i u studiju, nego i u životu. Dakle, ti studenti se nađu idole u svojim profesorima i onda ja bih rekao rade puno više nego što bi to se očekivalo od prosječnog studenta. Hoću reći da kad se vidite još nešto, pravilno rasporediti vrijeme. Kampanjstvo, ne znam, ono ima tako neki trenutni efekata svoji, ali ja sam tako na vrhuncu svoje karijere, kad sam sam, evo, ajde da kažem, pokrenuo neku školu života na svom profilu, između ostalog, a studentima sam godinama pričao o tome i onda kad mi neko dođe na konsultacije, kad zapne, hoće li se dati školska godina ispit, i ja onda kažem, evo da vidimo sad ovako prvo kako vrijeme raspoređujete. Pa im onda kažem, evo, svaki dan bi trebalo raditi toliko, pa napravite neki plan, pa sami sebi pišite izvještaj na kraju dana. Malo je oni koji su to tako uradili, ali kad vidim da neko uspije, onda znam da je možda radio i tako. Dakle, pravilno rasporediti vrijeme. Dalje, ovo što sam rekao, gubitak prve, to sve govorim u prilog uspješnom nekom ko ima šanse da uspije i da kasnije, naravno, kroz to gradi svoju i ličnu i stručnu odgovornost. Radeći, osposobljavajući se da i gubitak jednog ispita, odnosno padanje na jednom ispitu ili gubitak čak školske godine, da to ne shvati kao tragediju. Jer školska godina se može čovjek može biti bolestan, ne mislim na koronu sad. Pa čovjek, student, i ne stigne se to. Onda ja sam to, kad sam bio u tim situacijama tješitelja, pogotovo dok sam bio dekan, pa dođu studenti, pa ne smijem kući, šta ću, kako šta će roditelji, pa ja kažem, vidite,
gubitak jednog ispita nije strašan, gubitak školske godine, pa šta, evo, zaljubite se. A obično nevolje dolaze u nedoba, a nedoba je i kad počnu ispitni rokovi. I sad mislim, zaljubi se, dođe do raskida veze, pa kome je tad do učenja, dragi Feđa? Nikome. I onda postoji realna opasnost da se izgubi školska godina, ali ta školska godina, to je za mene samo formalni gubitak, dakle i tu ljudi jačaju. Evo, ja sam nabrojao sad nekoliko tih svojih observacija koje bi trebali da budu svjesni studenti i da na taj način i kad dođu do prepreka da ih pokušaju prevazići, pitajući druge, a ti drugi mogu najčešće biti njihovi profesori, ali evo velim, u studentskim danima, sad ja sam rekao prvo ona motivacija, ali možda kako odmiče studij, možda bi na prvo mjesto stavio da se dobro izbalansira vrijeme, znači 3 vremena. Vrijeme provedeno na nastavi, vrijeme provedeno na učenju i vrijeme slobodno, ne smije se slobodni život zapostaviti. Evo sad svašta sam napričao, ali smatram da je ovo garancija da student bude uspješan student. Kad se sve te observacije, odnosno sve te opcije ukombinuju, pogotovo to što se tiče balansiranja vremena, onda je, ja mislim, student stvarno na pravom putu, ali kada bismo se vratili na vrijeme vašeg studiranja, da li ste bili toliko organizovani, da li ste bili toliko pronicljivi i na kraju krajeva, zbog čega pravo? Sad ovako, nisam iz početka bio organiziran, moram reći, prvo sam imao sam neku želju, da budem neko ko će se boriti za pravdu, ne dijeliti pravdu. Nisam odmah imao želju da budem sudija i tako kad sam završio srednju školu, upisao pravni fakultet, posao me odnio skroz u drugom pravcu i nije bilo moguće ni to pravo i ništa drugo da studiram. Dakle, bilo je, takvi su bili poslovi i to je kao, ajde da kažem, zaleđeno. I onda, nakon par godina, kad sam tako jednu etapu svog profesionalnog posla obavio, sad se, kao vratio u neki, neću reći normalni život, nego vratio se sad kad bi mogao studirati, onda, znate, nije toliko ni loše, mislim, ne samo da nije toliko, nego nije loše u našem društvu nikad bilo ni sad koliko se to nekad prikazuje. Ja nemam, moram reći ovo sad kad odgovaram na vaše pitanje, ja nemam nikog iza leđa. Moji roditelji su bili zanatlije i sva moja obitelj. A opet ja sam imao, kako bi rekao, na poslu, tad kad sam se vratio i razgovarao sam sa tim svojim rukovoditeljima, oni su rekli, kad sam rekao da bi to bilo pravo, pa oni su rekli, vidi, ti si velike poslove obavio, više nego što smo mi očekivali. Ako bi ti sad radio i vanredno studirao, teško, sporo će to ići. Onda pošalju me na studij kriminalistike redovno iz radnog odnosa. Pa mislim, to je super, bez ikakve protekcije, i tako. Ja sam onda završio, to je bila visoka neka 3-godišnja kriminalistika u Beogradu, vratim se ponovo u Sarajevo i kažem tim svojim šefovima, evo, ja ću sad to raditi, da odradim to što ste vi mene stipendirali, dobio sam plaću, studirao, ali rekao, upisao bi sad pravo, sad ću ga upisati, jer jednostavno želja mi je, a još radeći pogotovo u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje sam proveo jedan dio svog života, shvatio sam da postoji ali da postoje izvjesne šupljine, nedostaci, baš u tom pravnom obrazovanju. A onda, kad sam postao svjestan toga, zašto još me motiviralo da pravo, svi moji koji su studirali u Beogradu, otišli su u Skoplje, to je ovako period, Feđa, dragi, 1980. godina, davno je to bilo, 82. sam ja gore diplomirao u Beogradu, a u Skoplju se tad otvorio 4-godišnji pravi studij kriminalistike. I svi su otišli da završi još 1 godinu, svi, većina, imaju, znači, visoku spremu. Ja sam rekao, ne, ja idem od nule, mene zanima to i zaista je to, to je tako. A onda šta me još dodatno ponukalo, ti ljudi koji se bave istragama u Ministarstvu unutarnjih poslova, to je taj dio kriminalističke službe. Ali ja sam radeći s njima kao istražitelj shvatio da i ljudi koji završe pravni fakultet, tužitelji, sudci, da nisu ni oni pokupili sva znanje svijeta.
Znači, diploma jeste condicio sine qua non, ali nije 100% garancija da oni rade dobro svoj posao. Znači, trebaju stalne edukacije. Te stalne edukacije su sad uvedene u novoj državi našoj, koje su još u začetku. Evo, dakle, ti svi razlozi koji su mene motivirali da istrajem i da radeći uz posao završim pravo, i onda kad sam nekako vanredno završio to pravo, onda sam osjetio potrebu da promijenim posao i rekao sam, pa evo, ili ću sad raditi kao možda tužitelj, kao istražitelj, ali nekako kad bi mogao biti edukator. Nisam u tom momentu razmišljao da li ću biti univerzitetski profesor, ali kad sam onda sve to analizirao, pa vidio kako ljudi uče šta, koji je domen znanja koji se može vidjeti u praksi sudija, tužitelja, advokata, i onda kad kažu da su velike krize, teška vremena, da su to najbolje prilike za promjene, ja bih rekao da nekoliko mojih početaka u životu nije došlo u teškim, nego u najtežim vremenima, ali bukvalno u najtežim. Dakle, ja kad sam odlučio da bi upisao postdiplomski studij negdje prije, tamo 1989. godine, ko će znati, zaratilo se, ali nisam odustao od svoje ideje, to je sad ona ideja. Kad se rat završio, evo, hvala Bogu, preživio sam i tako dalje, nastavljao sam tad svoju naobrazbu i bio uvjeren 100%, dakle neću reći 200%, ali 100%, da se za to vrijedi boriti. Ali sam tad već bio toliko organiziran, takvu strategiju napravio da, znate, kad se rat završio, masa profesora je u ratu otišla, ljudi su otišli skloni sačuvaju živote, i sad znala se otprilike ko bi se mogao vratiti, ko neće. Mjesto na kojem sam ja htio da radim, katedra krivičnog prava, dakle, konkurencija je bila takva da ja kad sam to posložio, Feđa, ja sam bio negdje 8., 9. po nekoj mogućnosti da bi ja tu prošao. Ali onda tad sam radio, ja mislim, 300% na sat. Tad sjećam se da sam otišao, to su mi rekli ljudi, otiđi malo da vidiš gore u Šembrun. Otišao sam u Šembrun, a i u knjigama sam negdje pročitao da, ne znam zašto, baš 5:15 ujutru, kad uspješni ljudi ustaju, kažu 5:15, vidim Steve Jobs, onda Usain Bolt, Franjo Josip, sve to. Ja sam tako, jer kaže, ima puno više vremena, taj sat, 2, i tako sam ja radio, to su bile i borbe sa sobom, sa samim sobom, i kad sam ušao u tu utakmicu sa ljudima koji su imali puno veći pedigree od mene univerzitetski, pa evo sad malo neformalno bi rekao, ljudi nisu očekivali uopšte, sad ću reći sportskim rječnikom, da mogu da izgube tu utakmicu od mene, ali se to tako i desilo. Jer znao sam šta hoću, a radio sam, na svom ličnom osposobljavanju, u kapacitetu, evo sad to malo možda trivijalno zvuči, ali 300%. I tako sam onda, sjećam se kad sam izabran za docenta na pravnom fakultetu, tek tad su neki rekli, pa ko je ovaj? Otkud on odjednom sad ovdje? Da, bukvalno je to bilo ovako. Gotovo toga sam sjetio gledajući ove vaše podcaste. Ali dok su oni snašli, gotovo. Eto sad, to je objašnjenje negdje otkud pravo i to baš otkud ovo krivično pravo i tako. Mislim, bio je taj proces, tako da se izrazim, ekstremnog radoholičarstva u stvari u kojem ste ganjali, radili 300 na sat, što ste sami rekli, ne biste ostvarili svoj cilj. Međutim, onda ste nastavili ste naravno sa naobrazbom, vi se između ostalog izdvajate kao profesor, samim time, odnosno crtom tog vašeg karaktera u smislu da niste nešto postigli, onda stali. Već ste konstantno tražili za usavršavanjem, konstantno ste tražili, tako da se izrazim, nove probleme. Kroz vaše univerzitetsko, odnosno kroz vaše iskustvo akademika, odnosno univerzitetskog profesora, možda mogli smo ovo podijeliti na 2 pitanja. Pod jedan, koje to probleme vidite sa samim, malo prije ste ih spomenuli, šupljinama u pravu, što se tiče opet te neke teoretske, eto tako da se izrazim, sfere, i s druge strane, za koje probleme smatrate da su opet kroz prizmu, eto opet možemo reći krivičnog prava, najdominantnije bilo u gradu Sarajevo, odnosno kantonu, bilo u samoj državi?
prvi put kad sam shvatio da je potrebno učiniti nešto, ali kako bi rekao, uz jednu aktivnost i trud bez alternative je bilo negdje prije 10 godina. Tad sam na početku svog dekanskog mandata shvatio da, a isprovociralo me, znate, par puta na nekim konferencijama gdje ovim pravosudnim, gdje učestvuju profesori univerziteta, sudije, tužitelji i tako dalje, znalo se doći da mi na nastavi dođe student i kaže ovako, ne student, nego svršeni student koji je zaposlio se u sudu, tužiteljstvu, kaže, joj profesore, kad mi tamo dođemo, nas dočekaju i onda kažu, to što ste učili, to ništa ne vrijedi, sad ćete vidjeti šta vas ovamo čeka. Ja sam tako, mislim, nisam po prirodi nagao čovjek, razmišljao o tome i onda sebe zapitao, pa u koje škole, u kojim fakultetskim klupama su sjedili ti koji su dočekivali te studente? Kako je to moguće da oni tako dočekuju, ne svi naravno. I onda sam se tako na jednoj konferenciji tih krivičara u Neumu obrušio na pravosudnu zajednicu, naravno na te pojedince i rekao, pa nemoguće da vi to tako radite, nego naprotiv, dajte, svi ste identificirali nešto, a to je student medicine, stomatologije, pa ne može, kako će bez prakse? Mislim, je li tako? A evo i student prava, ovo su društvene nauke. I tad sam, naravno uz pomoć prije svega glavnih tužitelja, predsjednika sudova, ne bi mogao sam, napravi jedan koncept koji je, vjerujte, puno bolje i efikasniji nego ovaj trenutno. Mi sad trenutno u zakonu imamo na univerzitetu u Sarajevu obaveznu sudsku praksu. Dobro, ovo korona pa ide malo teže. Ali to što sam prije 10 godina uveo bilo je sljedeće. U razgovoru sa tim svojim bivšim studentima već, koji su bili sudije, tužitelji, dakle, bilo je tako dogovoreno. Mi u Sarajevu imamo tu blagodet da je uz pravni fakultet, zgrada općinskog suda, kantonalnog suda, tužiteljstva, pa vrhovni sud, evo ga na Skenderiji, pa mislim to je neviđena blagodet. I onda je bilo ovako da svaki student najmanje mjesec dana provede sa jednim mentorom, tužiteljem, sa sudijom. Neki su ostavljali i po 3-4 mjeseca, naravno to... Taj mjesec, 2-3 su bili studenti 4. godine koji već imaju veliki fond znanja, prošli su mnoge predmete, a studenti, na primjer, prvu godinu nismo dirali. Studenti druge godine su, znate kako, uzmem raspored suđenja, na primjer, kantonalni općinski sud, ovi teži predmeta, i onda rasporedim grupu 10 studenta, prati, neki su diplomirali, nisu dočekali da presuda bude donesena. Tako smo radili. Sjećam se jedne godine, došli su mi 2-3 roditelja i tako obrecnuli se na mene, kao očekivali su da njihova djeca diplomiraju, a oni nastavili tamo stažirati u tužilaštvu i sudu. Dakle, ja sam ponosan na to. Sam ne bi mogao, to apsolutno su prihvatili čelni ljudi iz suda, tužiteljstva, a tu su se i advokati uključili i tako smo osposobljavali studente. Ima i danas prakse, govorimo o pravnom studiju. Ima je i danas i bore se studenti i tako dalje, ali je sigurno da valja raditi na 2 fronta, pa kroz takve stvari da dovodimo ljude iz prakse, da, na primjer, ja mogu da presudu analiziram na času nastave, ali drugčije kad meni dođe sudija koji je donio tu presudu, pa on studentima objašnjava jednim drugim jezikom. Dakle, te neke praznine, šupljine, evo vidite, na jedan netipičan način sam, kako bi rekao, uočio kroz te neke možda netipične reakcije iz pravosuđa, ali ja sam ih iskoristio na ovaj način i kažem, godinama je to funkcionisalo i onda pomalo je to utihnulo. Nije lako ni sudijama, ni tužiteljima. Svaki dan kad dođe na posao, uz tamo pripravnike, samo dođe neki student pa zanovijeta i tako. Ali efekat taj 2010, 11, 12, 13, 14, to je bilo, ja bih rekao, 5 zlatnih godina u studiranju, znači teorijskom i praktičnom. To je, mislim, vrlo važno ovako. Ja, ta neka šupljina, odnosno ta neki gap, što bi rekli Englezi, između prakse i studiranja, i onda studenti ako već nailaze na određene razlike, naravno uvijek je praksa drugčija od suhe teorije, da steknu uvid u tu razliku i šta je potrebno da oni urade, da popunu šupljine u svom znanju što ranije u stvari.
No što se tiče sad nekih možda vaših, direktno vaših interesovanja kroz vaše radove i kroz vaše konferencije, volim da se dotaknemo prije svega ovako što se tiče tema kojima smo razgovarali u našoj pripremi u stvari za razgovor, volim da se dotaknemo organizovanog kriminala i vašeg fokusa na isti. Zbog čega organizovani kriminal i zbog čega vas isti upravo toliko interesuje? Moj dolazak na univerzitet, na pravni fakultet u Sarajevu desio se nekako ajde da kažem, na početku tranzicijskog perioda na Balkanu, jel tako se to desilo. Ja dok sam studirao pravo i moje generacije i tad kad sam zasnovao odnos na pravu, tad ni u našim zakonima, niti je to u praksi od strane sudija, policije, tužitelja, nije se pominjao organizovan kriminal jer nije njega kao takvog bilo kod nas. Bilo je u Italiji, Americi, nekim zemljama, kod nas je to išlo sporije. To je za mene bio poseban izazov. Sjećam se kao, znate, pa to je, bez obzira što sam imao godina života i već prije toga nekoliko promijenjenih različitih poslova, prijavio sam se na jednu konferenciju, bio sam tad u zvanju, čini se višeg asistenta u Sloveniji, prvi put ovako 1996. godina, dakle ja kao nepoznat čovjek na univerzitetu, konferencija koja se ticala neke tematike organiziranog kriminala. Otišao sam gore, upoznao ljude. Naravno, ja sam vidio na toj konferenciji da su kao predavači ljudi iz Interpola, FBI-a, ti svjetski službi i oni su stvarno bili tamo. Pa ja nisam se mogao rastati iz tog Cankarijevog doma gdje je to bilo. Naravno, kad sam se vratio u Sarajevu, to je, znate, dođete puni priče, nešto novo. Imao sam 2 profesora kojima sam bio asistent, tad nije bilo puno kadra na univerzitetu, asistenata skoro i nije bilo, jel? Oni me saslušaju, ako vele dobro je to i krenu drugom pričom, ma niko to ništa nije slušao, to je, dakle, ali ja sam istrajao u tome, povezao se s tim, jer jedan od tih kolega, koji sad profesor na fakultetu kriminalistike u Ljubljani, u Mariboru, zamislite, on je doktorirao tema historijat italijanske mafije u Palermu na pravnom fakultetu. Pa to je za mene... Ali on to provodi u praksi. Malo u Sloveniji je drugčija situacija bila. Tad sam zavolio i ove filmove o mafiji i tako dalje, pogotovo trilogiju Kum. Kad bi bio neki glumac, ja mislim, nemam ti sklonosti da bi tekst skoro znam napamet sve 3 Kuma, jer studentima neke sentence nekad predajem i tako dalje. Pa to je moja, naravno, tražeći iz podzemlja neke pouke i za život, jer ima tamo dobri pravila, samo neka kontralegiju, kako mi kažemo. I onda kad sam, evo, kroz život, sad malo pravim digresiju, imao priliku u Sarajevu poznati neke aktere iz filma Kum Roberta De Nira, kad je bio ovdje, a zamislite, zove me jedan prijatelj iz Dubrovnika prije nekoliko godina, znajući za tu moju predanost organiziranom kriminalu i tim filmovima, kaže, evo ga, u Dubrovniku je na odmoru jedan od saradnika Vite Corleona iz filma, onaj Tesio, Salvatore Tesio, odnosno glumac Abe Vigola, kako se zvao, onaj visoki crni. Ja sam sjeo u auto i odmah sam otišao dole, samo da popijem kavu s tim čovjekom, da ne mogu, mislim, pa to je, dakle, to su za mene strašni izazovi bili. Ali velim, na poslu kod to je strašno bilo to. I tad sam pomalo počeo sticati, pa sad možda je preteška riječ, neprijatelje na poslu, ali jednostavno ljudi su, gledam ako veliš, mislim, ljudi koji se samo bavili univerzitetom, uči iz knjige, to nije nikakva manjkavost, nisam ja bolji od njih. Ali ja sam išao jednom širinom, gledao sam na te načine da se educiram. Pa sad u smislu organiziranog kriminala, naravno tako sa Slovencima i kolegama iz inozemstva sam pokušavao i svoje radove univerzitetske usmjeravao upravo iz te tematike i sjećam se dobro, negdje, sad iz ovog ugla gledanja nije bilo davno, prije 10-ak godina, na jednoj od tih konferencija Interpola na Brdu kod Kranja, tad prvi put čujem da ljudi, čuo sam ja za to, ali nisam razmišljao da će to i kod nas doći, da borba protiv organizovanog kriminala podrazumijeva kao najjače oružje države da se oduzme imovina stečena kriminalom. Jer kažu, vi možete osuditi 50 godina mafijaše, ali ako im ostane novac,
On će svoj položaj u zatvoru olakšati, izdejstvovati prije puštanja nas i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, kad im oduzmete imovinu. I tad se prvi put pojavio jedan termin Feđa koji se zvao obrnuti teret dokazivanja. Znate, u krivičnom pravu, po Ustavu, po konvenciji o ljudskim pravima, svetinja je prezumpcija nevinosti. Znači, niko nije kriv dok se ne dokaže. Ja sam tako učio i studirao i moj fakultet je sazdan od toga. I međutim, ljudi, Amerika, Italija, Engleska, Njemačka kažu mi moramo dio tereta dokazivanja prebaciti na kriminalce, pa kad mi utvrdimo da imaju enormnu imovinu, oduzmemo je, blokiramo, pa onda kažemo njima, evo vi dokazujte. Pa sad je li neko dobio nasljedstvo tetke, drž, ne daj, igre na sreću, nek dokaže, vratit ćemo ti stan, auto, sve. Vraga neće niko dokazati, naravno. Ja dođem, dakle, to je bilo gore od onoga kad sam došao iz Cankarijevog doma, jel? Kad sam to rekao, pa ja mislio sam da će me progutati na fakultetu, samo što mi nisu rekli, da li si ti normalan? Kakva narušavanje prezumpcije nevinosti? Pa to je jeres da neko kaže. Ali nisam se ja dao. I desit će se jedna konferencija u Neumu, Udruženje kriminologija i krivično pravo, tu se okupi uvijek preko 200 iz cijele države, sudija, tužitelja, advokata, profesora, pravnih fakulteta i naravno pripadnika MUP-a. I ja sam iznio taj koncept slovenski. I smatram, rekao, da bi mi trebali, zašto da mi sad čekamo to? To je bio muk, nitko šta govori, ni tromori, ali već vidim, samo što neki nisu ovako pokazivali, ovaj nije normalan. Dvoje, troje ljudi, da, Fede, to je zaista, kad se sad sjetim toga, dakle, ljudi to, interesantno i pravosudna zajednica je to primila na nož. Kasnije ću vidjeti, mlađi sudije, tužitelji su shvatili da mi moramo početi razmišljati tako. Pa rekli su, neki od njih su mi rekli, pa profesore, znate, stariji sudije i tužitelji, oni su odgojeni drugčije, sudi drugčije, kako će on sad da prebaci se na to? Evo, dakle, to su bila dva velika izazova. Prvi, ta spoznaja o organiziranom kriminalu, da mi moramo preko nauke da se uključimo i da educiramo studente, a drugo, to je bila velika stvar, drugo je bilo da mijenjamo te ključne stvari iz zakona, iz konvencije o ljudskim pravima. Vjerujte mi, danas, evo, doduše tek prije 4 godine smo donijeli u Federaciji BiH zakon o oduzimanju protupravno stečene imovine, nisam ja naravno jedini zaslužan za njega, ali dugo je trajala ta borba, kažem, i šta sam sve preživljavao od ljudi najviše sa svog fakulteta, loše i iz pravosudne zajednice, ali kasnije, sad ja ću se našaliti pa reći, oprostili su mi mnogi, tako, to su stvari, to su bili izazovi koji su mene vodili jednostavno da svoj a i to je trebalo, znači ja sam morao s jedne strane i morao i htio da se bavim nastavom. Dakle, to mi je, od toga živim, od toga primam plaću. Pa fakultet nije zbog nas, profesora, i zbog zgrade, valjda je zbog studenata. A onda univerziteti su i nauka. Doduše, naša država malo nauke, malo izdvaja sredstava za nauku, ali to ne znači da ne trebamo krasti vrijeme. Znači, vidite, bavio sam se strukom, pa ovamo tražio u nauci, ali vidite kako, izazove i način, a onda način da to povežem s praksom, da riješim, pa to uzima vremena. Ja sam imao možda 3 radna dana u jednom danu i jedno vrijeme u svom životu, Feđa. Ali ne želim zbog toga. Da, još jedan dodatni motiv moram reći, on možda nije izravno odgovor na ovo pitanje, ali šta me motiviralo da baš, imao sam ja tad poziva da se prijavim na konkurs, da budem biran, na primjer, za predsjednika suda, za tužioca, pa da bi možda lakše proveo te ideje. A ja sam rekao, ne, ova profesija to mi je kao opijum, tako da nju ne bi ostavio. I jedan motiv, kasnije će to prerasti, sad je to već historija, znate, prvi put u Sarajevu, prvi put kad su studenti mimo zakona, ja sam bio tad još uvijek viši asistent, kad su organizovali anonimnu anketu da studenti biraju svoje profesore. Tad se birao samo jedan profesor. To je bilo ovako 1990, ne znam, 7. čini se, ne znam sad tačno. I
ja budem izabran za najboljega. Pa to je, ja ne znam sad kad sjetim toga, udruženje studenata tad je našlo se na velikim mukama. Dolazili su ovi elitni profesori koji su dobri profesori, ali koji više, neki od njih su otaljavali svoj posao, živjeli su od svoga autoriteta. Pa su pitali tamo, dajte da vidimo te zapisnike. Ko je taj Boro Petrović? Pa ste vi normalni, on još nije ni profesor. Kako on može biti bolje ocijenjen od nas, nastavnika i tako dalje. To je nešto što me kroz cijelu karijeru do danas, Feđa, ovako uvijek podsjećalo da vrijedi uložiti sav trud, taj stručni trud i u nastavi, da to se ne smije zapostaviti, jer studenti to znaju cijeniti. Svaki put kad sam bio izabran za, recimo, najboljeg studenta na fakultetu, na univerzitetu, pa ja ne znam, da sam dobio tad recimo neku novčanu nagradu od 10.000 maraka, ne bi mi uopće bila vrijedna tako. Jednostavno, to mi je takvo priznanje da to ne mogu reći i to me dodatno motivira ne samo za nastavu, nego me motivira i za ovo, evo udaljio sam se malo od organiziranog kriminala, ali sve to nešto što je, kako bi rekao, što je uticalo da uložim možda više od onog, ne možda, nego sigurno više nego što se od mene očekivalo, a da ne kažem i da završim odgovor na ovo pitanje, radeći prije univerziteta u kriminalističkoj policiji MUP-a, znate, to vam je borba sa podzemljem, jel? I kad sam došao na univerzitet, prvi put kad su mi na nastavu, kad sam došao pred amfiteatar, zatekao nekoliko od onih mafijaša iz podzemlja koji su dobar dan, mi smo vidjeli na web sajtu, imate danas predavanje, pa evo, mi bi mogli da i mi pristujemo. Pa to ovako zateklo me to. Ja sad u tom promišljanju kaže oni meni, mi nećemo praviti nikakve probleme, a to su bili nabildani. Oj Bože, jedan od njih je bio, evo, dakle nije to nikakva tajna, on je sad rahmetli, ali svejedno, na Ismet Bajramović Čelo, kaže, profesore, mi znamo i pravo da svako može, fakultet je javna institucija, svako može pristupati, rekao, može ako ima mjesta. Pa kaže, ako ne bude mjesta. Kad su oni ušli, njih trojica, četvorca, dvometraša i to, ja sam mislio, Bože, na šta će ovo izaći. A moram reći, jednog od njih sam hapsio u vrijeme dok sam radio u MUP-u. Sve je prošlo super, sve je dobro prošlo. I te stvari, to su, kako bih rekao, to su netipični motivi za jednog univerzitetskog profesora. Dakle, ja sam kasnije neke od ljudi iz podzemlja, ali uz prethodne dogovore, nisu to bili nasilnici, siledži, ali su bili ljudi koji su osuđivani, dovodio da studentima pričaju to drugu stranu. Dakle, isključivo fokus na nešto. I prema tome, narkomana, ovisnika, ja sam bio dugo Feđa u dilemi i bio sam, kad kaže termin uživanje droga, to ja sam mislio, pa uvijek sam, kad sam pisao neke svoje članke, nekako to problematizirao. Ja sam rekao, pa to bi trebalo zvati konzumiranje droga. Uh-huh. I tako, kad sam svojim studentima na master studiju doveo, predmet je bio mjera sigurnosti, obavezno liječenje od ovisnosti, i doveo sam tad jednoga narkomana, ovisnika, liječenog i izliječenog po, kako bi rekao, po kriteriju liječnika. Tu je bila i doktorca. I kad je on to sve predstavio, studenti su ga svašta pitali, tako, ja ga onda pitam za taj termin uživanje droga. Kaže on, profesore, nemojte biti u dilemi. Uživanje droga je pravi termin. Rekao, zašto? Pa kaže, narkoman ovisnik, pa on sam uništava svoje tijelo, ali organizam navikava funkcionirati u tim kritičnim uvjetima. I kaže, još kad ostane u krizi, pa kad dođe droga, pa šta je to nego užitak? Spašava se ti nevolja. Kaže, a to je ovisnost. Sad ja neću reći da u tom smislu, ali ja sam postao ovisan od ovog posla, Feđa, ovisan do te mjere, a to je velika ljubav jednostavno, od posla edukatora. Ja. Da kad je došla korona sad, ovo će možda biti odgovor na neka još pitanja, ali ti me zaustavi slobodno ako Samo. Kad je došla korona, stalo sve, mart mjesec prošle godine, sad vidite, ne očekuje se od moje generacije
da mi sad revolucionarno riješimo neku ovu tehnološku fazu da se ide na online nastavu, ja bar tako mislim da se, znači očekuje se od nekih srednji i mlađi i sad opet kažem kako studenti vraćaju i kako se oni zreli studenti bore za svoj status. Predsjednik udruženja studenata me nazvao u martu mjesecu prošle godine i rekao ovako: profesore, vi ste profesor krivičnog prava, mi sad imamo situaciju u koroni da baš 2 krivična djela su ključna u cijelom svijetu. To je krivično djelo prenošenja zarazne bolesti i krivično djelo nepostupanja po naredbama državnih organa. Hajde, kaže, da se studentima održi predavanje. Pa ja kažem, kako? Nije ovo ni Zuma, ništa ovo nije bilo. Kaže, idemo preko društvenih mreža, live kanal, idemo tako. I tako je to Feđa krenulo. Ja sam započeo nastavu, znači prvi u državi Bosne i Hercegovine, ne zato što sam ja skontao to, nego što su studenti, vidi, ko veli, ne možemo mi čekati, to su oni izrastli, ali mora neko voditi. Ne možemo, i vjerujte, ta predavanja su krenula kraj marta, prvo o ovome krivično-pravnom aspektu pandemije. Oni su se organizirali, studenti iz Sarajeva, da su animirali i druge fakultete iz države, iz regije, Split, Osijek, Beograd, fakultete iz inozemstva. Sjećam se jednu večer kad sam držao to predavanje oko ovih krivičnih dijela medicinsko-pravnog aspekta, pa ne mogu da vjerujem, morao sam se prebaciti sa Instagrama na Facebook, jer prešlo je to, prelazi 1000, ne može više. Jedno je oko 4000 ljudi prati to predavanje. Onda sam rekao, pa izgleda će nešto biti od mene. Ali zahvaljujući studentima, vjerujte. I onda kad se desilo, sad moram zaustaviti negdje odgovor na ovo pitanje, kad se desilo prošle godine, a po zakonu je obavezno to na univerzitetima, sad već, da studenti biraju najuspješnijeg, ali sad po novim kriterijima korone profesora. Pa vjerujte, kad su mi poslali rezultate, dakle, ja ne samo da sam izabran za najboljeg i najuspješnijeg, nego uopće nije bilo konkurencije. Eto, sad svašta sam napričao, Feđa. Ono što mene u stvari fascinantno u cijeloj ovoj vašoj priči jeste da u stvari možda se može reći da je ključ vaše sveukupne motivacije bilo kroz evo kažem opet, držat ćemo se te akademske strane, jeste bilo to što ste vidjeli da uspijevate u svojim naumima i viđali ste u stvari da je tu receptivnost neka. Čak i u slučaju, opet kažem te, eto, po svom laičkom nekom, sa svojom nekom laičkom terminologijom da se izrazim, u praksi samoj, prvo su vas u akademskoj zajednici dočekali na nož što se tiče prijedloga u stvari da se izmijeni taj, kako možda bi se mogao izraziti, dio zakona o presumpciji o nevinosti, ali eto, nakon određenog vremena dio toga je u stvari donešen. No, eto, spominjete malo prije da su sve to u stvari bili u neku ruku u stvari izazovi koji su vas vukli dalje. Koji su to možda neki izazovi koji vas danas vuku ili izazovi koji možda čak uviđate samo u prevazilaženju problematike organizovanog kriminala u našem društvu, pogotovo ako je to primjenjivo, pogotovo kroz prizmu našeg BiH postkonfliktnog društva? Pa, sad, taj izazov zato je, i on je netipičan. Ja ću odgovoriti direktno na to pitanje, ali sad nešto još da ubacim. Sad nekako, ako sam razumio to, odgovor na vaše pitanje kao s dvije strane bi došao. Jedan izazov, akademski izazov, jer ja sam ipak univerzitetski profesor. Akademski izazov, to je negdje došlo prije korone malo. Da ustrajem prvo na ovoj akademskoj komponenti zalaganju za doprinos akademske zajednice, a tu prije svega naravno pravni fakultet ima, krivično-pravna katedra, svoj uticaj, da znate, da i onim momentima kad čitam neku literaturu, gledam zakone nekih zemalja i kad pomislite da tu ništa se više ne može promijeniti, učiniti, tako, ja sam neke radove čitao po 5-6 puta od kolega koji pišu iz inostranstva ili gledam neko suđenje, na primjer. Pa sad gledam kako se brane oni koji su optuženi za organizovani kriminal, a gledam s druge strane kako tužitelj, kako plasira te dokaze koje nije, pa bilo je tih suđenja i kod nas ovdje. Puno vremena sam tu potrošio
provode, a onda razmišljao kako ja tu mogu kako bi ja tu mogu još doprinijeti. Sad možda će vas ovaj odgovor iznenaditi moj, komponenta, nekoliko komponenti sa fokusom na akademsku. Prije 5-6 godina, tako kad čovjek vidi negdje da je, gdje je otprilike, imate faktore koji se mogu posložiti, Feđa, jedno je kad ja pričam, ja sam dobar, pa evo izaberu me i tako dalje, ali znate, prije 5 godina se desilo, dakle vidite šta je sve mene motivisalo, ne izravno, nego neizravno, da ja baš krenem, da nastavim tim. Prvi put kad je Bosna i Hercegovina kao zemlja uvrštena, znači, a to znači kad smo stekli te minimalne kriterije naučne, svjetske, da je Google Scholar i Scopus, da su nas uvrstili na listu citiranosti, znači Bosna i Hercegovina morala dostići neki minimum, to je bilo mislim 2015. i 2016. I sjećam se, tad prvi put Google Scholar je objavio listu citiranosti akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine. Znači, to sad nije više ni Feđa, ni Boro, ni ovaj, nego to su strojevi koji odrade posao i kaže, evo da vidimo koga prati. Ja sam se sad naježio, Feđa, vjerujte, od svih profesora, svih pravnih fakulteta, a ima i puno u Bosni i Hercegovini, samo dva profesora su bili na toj evropskoj, od švedskoj listi citiranosti. To je profesor Fikret Karčić s našeg fakulteta pravnoga i moja malenkost, profesor Borislav Petrović. Samo nas dvojica. I da sam razmišljao tad, a razmišljao sam da malo možda promijenim svoj naučni opus, a rekao sam ne. Kad sam vidio šta ljudi čitaju, što ja pišem u svijetu, pa onda sam rekao, ja moram ići dalje. Dakle, tim putem, jer to je nešto što se od mene očekuje. Dakle, to je ovako jedna stvar koju, kako bi rekao, ja nisam, znate, nije stvar, Feđa, da čovjek napiše 250 naučnih stručnih radova. Neko će ja nisam toliko napisao, možda 60, 70, ali važno je koliko ljudi to prate, čitaju, to je bitno. Znači, kaže, napisao 50 knjiga, pa šta je napisao, niko to ne čita, bola nema, napiši za studente i tako dalje. Ovi strojevi na internetu sad, oni su neumoljivi, znate. Tako da, to, vidite, to je nekoliko motiva, a šta onda još smatram baš tom doprinosu na putu borbe protiv organizovanog kriminala. Znate, kad sam pročitao intervju Kevina Spaceya, kad je bio u Sarajevu na Sarajevo film festivalu, tamo ne znam tačno kad je to bilo, prije 5-6 godina, njega kao glumca volim i tako dalje, ali tad jedan podnaslov u tom intervju, ne znam, u Graciji našoj gdje je to izašlo, podnaslov je bio, kaže, pošalji lift. Ja mislim šta, ja to pročitam i nađem tamo nešto što će malo preusmjeriti moj život. On je dvostruki Oskarovac. Kad je taj drugi Oskar dobio, sad pita ga novinarka, jeste li vi imali mentora nekog u glumačkom, kao kažem, da, naravno. Pa šta mislite, kaže, čemu je njegov najveći doprinos, odnosno osim što vam je pomogao na tom putu da vas osposobi da postanete, dvostruki Oskarovac. A Kevin Spacey ovako odgovara, kaže, možda još više od toga je taj neki šlag na tortu. Kaže, kad sam dobio drugog Oskara, veli mi taj neki, on nije uopće puno poznat glumac, ali je profesor na Akademiji scenske umjetnosti u Londonu. Rekao je, slušaj Kevin, pa ti si sad na krovu svijeta. Zamisli, koliko ljudi čeka da krene gore, možda imaju predispozicije, ali ne mogu. Pošalji, spusti im lift dole, pa i gore krene. Dakle, to je jedna strašna poruka za život i ja sam tu poruku na jedan svojstven način sebi pretočio, rekao sam, pa mi po zakonu o visokom obrazovanju smo obavezni da osposobimo kadrove koji će nas naslijediti na fakultetu. Da li se to tako radi, Feđa? Ne radi u većini slučajeva. Mnogi nastavnici hoće da umru na katedri i zato mi bez obzira na zakone imamo te šupljine i tako dalje. Ja nisam ni tad spadao u takve, a nakon te izjave Kevina Spaceya svoju stručnu i svoj stručni akademski potencijal sam usmjerio u tom pravcu. Mada sam ja već i tad imao nekoliko mentorstava za doktorate i sad zašto ovo pominjem u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala? Kad je došao i ovaj teret balansiranog dokaza, kad sam predložio da zakon o oduzimanju protupravno stečene imovine između ostalog pravi komisija u kojoj će biti 2 mlada docenta Sarajevskog univerziteta
Pa sjećam se tad, ljudi su rekli iz vlada federacije koja je bila predlagač, pa kaže, profesore, pa mislim, mogu li oni to? Ja kažem, ja njih pratim od kad su pisali fakultet, pa sam im bio mentor kad su magistrirali, doktorirali i oni su moji asistenti na fakultetu i sad. Dakle, shvatio sam da slati taj lift, znači osposobljavati ljude i nekolicina tih, ja ih sad zovem mladi znanstvenici, a oni su sad već vanredni profesori univerziteta u Sarajevu, vrlo mladi, su u stvari iznijeli borbu ovog zakona za organizovani kriminal, a sad da vam ne kažem, Feđa, kad su izašli na parlament da brane taj zakon, pa kad su i poslanici vidjeli, pa prvo izvježdali, izvrijeđali i tamo. Znam da ova profesorca, jedna docent, ta bila plačući mi došla, pa kaže šta će ovo meni, profesore, polako spustiti to, rekao. Dosta je nama oni crni odijela, crveni, zeleni kravata, bijeli košulja, samo polako, idemo mi. Dakle, to je bio moj akademski dobro, ja mogu danas reći, ja sam to javno rekao nekoliko puta, da postoji pa najmanje troje na Sarajevskom univerzitetu, profesora mladi kojima sam bio mentor, a koji su me prevazišli, Feđa. Nije me to stid reći, naprotiv, ponosan sam. Prevazišli, jer oni nisu samo dobri profesori, ja to vidim po evaluaciji studenata, nego i u ovom životu, kreiranju, ali ovih najtežih zakona, to je borba protiv organizovanog kriminala. Možda sam na jedan indirektan način odgovorio, ali tu vidim, ja ne zamjerim akademskoj zajednici, mislim pravnim fakultetima. Što bi neko radio ovo što ja radim, dakle, može biti dobar profesor, pripremi se, piše knjige, članke, predaje studentima i to je okej, to je sve dobro, ali meni to nije dovoljno. Evo, znači, i dan danas, evo ga, kad sam tu, pa da sad, evo, ako mi dozvoliš jednu pomalo, jel nama ističe vrijeme? Ja imam svo vrijeme ovog svijeta. Dobro, pa zamisli ti situacije, ukradu meni automobil prije par godina, BMW, pa znate, ukradu automobil, sreća bio kasko osiguran, ja to naplatio, i prošlo jednu godinu, dvije, zovu mene, ljudi zovu iz podzemlja, predstavi se, ne znam jako, kaže, evo, profesore, vraćamo vam auto. Ne trebate vraćati, ja sam prvo, vi znate, rekao, da pa kaže, znate, kad smo ukrali auto, vaš bila je, kaže, bio jedan udžbenik, kaže, krivičnog prava u GPK-u, pa pretpostavljamo da je to vaše, jer nije bilo dokumenata, nikakvi. Rekao, ja sam naplatio, vi meni to ne morate vraćati. Kaže, ne, vraćamo mi vama to. Pa rekao, dobro, ajde. Za 7 dana tek zvala me policija, naravno oni su vjerojatno već bili u nekom obruču, ja to i ne znam, preštancani brojevi i tako dalje, i to auto je meni vraćeno, ali nije vratilo podzemlje, nego policija. I tako zove mene jedan od tih ljudi s kojim sam ja pod navodnicima ratovao prije univerziteta, ali to je neki minuli rad, Feđa. I kaže, eto, učinili smo ti uslugu, pa niste i meni nikakvu čuti, kakva je to rekao usluga, ukrali mi auto pa mi sad vraćate, pa kaže, ajde, nije ni važno, kaže, ali evo da i ti nešto učiniš za nas i tako, šta rekao, kaže, ništa ne tražimo, rekao, nema šestica na ispitu, ma nije, rekao, jedino ako treba pomoći da nekoga upišemo i tako. Ja tako zabilježim neki termin, nekog dana da će taj, ne pitajući, jer ja ne znam, taj neko ko se meni predstavio, možda je to on, možda nije, ja se njega sjećam kod čovjeka iz podzemlja kojeg sam ja nekad isljeđivao, istraživao i tako. I jedan dan na ispitima, Feđa u Sarajevu, to je bilo prije 3-4 godine, ispiti uživo, sjede studenti u mom uredu i ulazi neka žena, tako. Ja velim, rekao, izvinite, sačekajte samo malo, rekao, imam ispite. Kaže, prosto, ja imam termin, kaže, kod vas sad. Kad imate, rekao, termin? Pa kaže, evo, recimo u 1 sat. Pa, rekao, ali vidite da imam ispite. Pa kaže, to mene ne zanima. A, ljudi, Bože, ja nisam se u životu našao u takvoj situaciji. A ne može ona tu ni sjesti, jer sve studenti sjede, ne, ustade, jedan student kaže, izvolite se, sjede ona tu. Ja sad šta ću, ajde da prekinem ispite, pogledam u svoj rokovnik, vidim da je to termin s kojim sam dogovorio, ovo što su me zvali ti koji su mi ukrali pa vratili. Ali ne znam ja ko je to. Kažem ja studentima, molim vas, rekao, evo izađite malo, moram, rekao ja sad ispričavam se ja svima i to i go. Kaže, ne, pa možemo li mi sjediti ovdje? Rekao, ne znam što bi vi sjedili. Pa kaže, eto i nas to zanima. Pa dobro, rekao, ali sjediti. Pitam ja sad tu gospođu, rekao, izvolite, ja se sad i njoj izvinjavam,
Pa kaže ona, zar vi ne znate mene? Pa ne znam, rekao je. Kaže, ja sam ona Pink Panther, vođa bande, ona Pink Panther, kako zove ona... Aha. Ona je valjda bila i na televiziji, prije toga davala neke intervju, ali nisam ja to pratio. Pa ja njoj kažem, čekaj, rekao, ja znam da si ti u zatvoru osuđena na 18-19 godina. Ma kakav, kaže, ja sam svoje služila, kaže, evo mene ovdje. Pa kud meni dođe, mislim se, otkud ti, rekao, ovdje. Pa eto, kaže, sad tako došla je ona. Da skratim priču, ona je pisala te knjige, promocije i tako dalje, ja ću to upoznati, tad nisam to znao. Znam za nju kao ženu iz podzemlja, vođu tako međunarodne bande i tako dalje, i misleći da je u zatvoru. A studenti bili oduševljeni tad. Kaže ona, rekao, zašto ste došli kod mene? Pa kaže, ja sam čuo da ste vi na prostoru bivše Jugoslavije jedini profesor koji na svoja predavanja dovede i narkomane, i kriminalce, i sudije, i tužioce, i sve. Pa kaže, evo i mene tu. Pa rekao, šta ćete vi pričati sad ovdje? Pa kaže, ja ću da pričam studentima kako ne treba raditi, kako ne treba živjeti i tako dalje. Eto, i to je neka epizoda iz života Jelena Čirković, sad je Čirković, Olivera Čirković. Tako se zove, nisam mogao se odmah sjetiti. Dakle, zato treba puno energije, Feđa, puno živaca, razumijevanja, sad za sebe govorim, i onda tako, taman čovjek kad konta, evo, ja sam negdje na vrhuncu karijere, ja, ali opet sad držim tu konekciju vašeg pitanja, organizovani kriminal i tako dalje, i on, kad razmišljam da odem u drugom pravcu, onda kažem, ne, meni je mjesto tu, ja moram tu da dam neki doprinos, ali sad ja manje pišem, više mentoriram, usmjeravam, ali usuđujem se reći da sam odgojio nekoliko, to je sad posebni doprinos, nekoliko ti profesora univerziteta, ne samo u Sarajevu, koji su, kako bi rekao, preko mene zaljubili se u ovu problematiku i koji rade, pišu radove, učestvuju na izmjenama zakona, vrše edukaciju, pazi sad ovo, Feđa, edukacija sudija i tužitelja prije korone, kad je donesen ovaj zakon o oduzimanju kriminalom stečene imovine. Lideri te edukacije su bili upravo ova dva profesora Sarajevskog univerziteta. To je Eldan Mujanović i Amila Ferhatović. Evo imena njihova, to je afirmativno. Dakle, i oni sad, pored svog tog akademskog, profesorskog, ulažu znanja da osposobe sudije i tužioce kako da se efikasno suprotstavljaju organizovanom kriminalu. Evo, otišao sam nekako malo u širinu, ali nekako sam nastojao da spojim taj akademski diskurs, ali koji je puno više od akademskog, jel? Na taj način, u stvari, kažem, to je neka moja sada metafora, u stvari, kroz investiciju u druge mlade ljude, odnosno buduće, već sadašnje, u stvari, kao što ste rekli, vanredne profesore, ulažete u stvari tu neku konkretizaciju, odnosno izmjenu samih zakona koji se onda poslije mogu baviti i bave se organizovanim kriminalom. Ali isto tako, evo, to smo sada nekako dotakli uvoda u rješavanje pitanja raznoraznih, naravno, pitanja organizovanog kriminala. Međutim, što se tiče samih specifikuma istog, znači specifikuma organizovanog kriminala, koje je mjesto, opet kažem, držeći se same Bosne i Hercegovine, u istome i koji intenzitet u stvari drži trgovina ljudima? Ovako, kad sam prvi put počeo da se bavim tom tematikom i formalno i kroz nauku, naravno uvijek su 2-3 djelatnosti organizovanog kriminala u vrhu. To je trgovina ljudima, trgovina drogom, trgovina oružjem, pa u zadnje vrijeme i cyber kriminal i tako. Kad kažem trgovina ljudima, mislim tu i na trgovinu djecom i tako dalje. Sad apstrahiram ovo sve ostalo. Naravno, te kriminalne djelatnosti donose najveći profit mafijama. Kad uzmemo trgovinu ljudima, uz sve to profitabilno, kriminalno, ja bih rekao da je to najdelikatniji vid organizovanog kriminala. Jer tu su ljudske sudbine, tragične ljudske sudbine. I koje mjesto zauzima kod nas? Pa vidite, već
u ratu na ovim prostorima, ono koliko su moje spoznaje i observacije išle, već tad se pojavljuje trgovina ljudima na ovim prostorima. Pa onda podsjećam vas da negdje nakon rata Bosna i Hercegovina je bila u Europi prva zemlja po broju stanovnika, koja je imala toliki broj, sad ja ću reći pod navodnicima, javnih kuća. Mislim, to je cijela zemlja bila preplavljena. A onda, znate, ljudi koji su držali te, u stvari nisu se to zvale javne kuće, nego kafići, saloni za igru i tako dalje, pa kao to su igre, zabava i tako dalje, ali vidite, mi nismo imali u zakonu to krivično djelo. I onda policija napravi raciju i stradaju te djevojke i žene tamo, one kao prekršaj protiv javnog reda i mira, nemaju dozvolu za rad, a oni koji su njih izrabljivali, oni su bili van domašaja zakona. I sad, zamislite vi, u takvoj atmosferi je krenuo razvoj kriminala trgovine ljudima na ovim prostorima. Znači, država se uopće ne može boriti protiv toga, a djevojke i žene masovno stradavaju, a oni koji to sve rade uopšte nisu kažnjivi jer nema. Pa tek 2003. godine je u krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini uvedeno krivično djelo trgovine ljudima. A to je tragedija. Ja to gledam kao tragični potez zakonodavca našeg nečinjenje. Pa kome nije bilo u interesu da se to krivično djelo uvede u krivični zakon, a sad ne znači kad se to krivično djelo uvelo u krivični zakon da je država odmah efikasno krenula da se bori protiv trgovine ljudima. Jer Bosna i Hercegovina je postala neki depo tih stotina javnih kuća, da ih tako nazovem, jeli? To su stotine tragedija mladih žena, djevojaka. Naravno, kad je to sve krenulo, pa zamislite vi koliko su ojačali ti makroji, ti trgovci ljudima. S jedne strane, nije Bosna i Hercegovina možda imala toliki broj mušterija, da tako kažem, za organiziranu prostituciju, jer trgovina ljudima s ciljem prostitucije, jel? Ali tu je bio jedan depo gdje su djevojke koje su sa istoka krijumčarene u Bosnu i Hercegovinu, gdje su odlazili na, ne znam ja, na zapad, u Italiju, Francusku, Ameriku i tako dalje. Dakle, gdje je mjesto Bosne i Hercegovine? To plodno tlo koje je započeto za vrijeme rata, nastavljeno, pa sad da ne pretjeram, ne znam, ali 7-8 godina nakon rata. Dakle, ne samo da je ono prekinuto 2003. kad je krivični zakon uveo to djelo, nego mnogo kasnije. Ako bi sad pogledali sudsku statistiku, pa nema puno tih presuda za ta djela, ali nije ni čudo, nije lako otkrivati takve stvari. Dakle, a još imamo jednu stvar, nije samo prostitucija najteži oblik trgovine ljudima, mislim ta prisilna, ali vi vidite prosjačenje. Ako mi kao građani gledamo one prosjake samo kao prosjake, pa ja bi svaki dan davao nekome novca, kažu po svetim knjigama, onaj koji ima treba da da onom koji nema. Međutim, sjećam se tad kad sam te kampanje neke ja vodio svoje, pojavila se jedna tužiteljca iz federalnog tužiteljstva, Seka Hadžiomerović, koja je šef udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima. I ona mene zove i kaže, profa, mi idemo hoćemo da informiramo javnost. Šta se sve, osim prostitucije, kao kritično smatra trgovinom ljudima? Pa kaže, prvo bi došli da studentima govori. I ona kaže ovako, između ostalog studentima, nemojte davati pare onom na ulici, pa to pare idu za organizovani kriminal, nisu to prosjaci ti. Zna se gdje se daju vitre i onima koji nemaju. Nemojte to da, mislim, onda pa svi su, i ja sam gledao, ja nisam znao baš da je to tako. Što će reći, sve je to organizovano. U to doba, sjećam se, kad je riječ, znači, ta organizovano prosjačenje, znači, nije ni to jednostavno. Kombijima sarajevski neki kriminalci su iznajmljivali ove raskrsnice gdje su nam sad migranti. Pa na primjer ona velika raskrsnica na Skenderi gdje ona Raiffeisen banka, sud, je koštala mjesečno 20.000 maraka reketa. Sad zamislite koliko oni moraju, oni dođu ujutro, izbace 10-15 one djece od 5, 6, 10 godina, dovezu one na kolicima. Dakle, ali nisu to prosjaci pravi, to je trgovina ljudima, to sve i tako dalje. Dakle, puno treba raditi na osvještenju građana da svaki fejning
marka koji se da prosjacima, onim, ne kažem da ima neki prosjak i tako dalje, ali pa valjda možemo prepoznati, pa globalno je ovo sve, Feđa, dragi, mi smo skoro, evo sam vidio, on nije prosio, onaj čovjek što je, vidim, grad se organizirao da mu nađu stan, što je s onim cukom bio i tako, ono, pa on je beskućnik. S Merakom sam uvijek, na primjer, njemu dam novac, ali on ne prosi, ali tako vam treba pomoći, a ne ovima eto, i to je dio trgovine ljudima. Kako izgleda, mislim, opet, kako izgleda organizacija sama, kako izgleda struktura koja dovodi, eto kažem, opet, kako da formulišem ovo pitanje, kako izgleda struktura od makroa pa naniže ili naviše, uobičajeno kada se dotičemo, eto kažem, prostitucije i kada se dotičemo prisilnog prosjačenja. Ako me shvatate šta shvatam. Pa ovako, sad se sjeti jednog svog profesora koji je u mirovini, profesor emeritus, koji se bavio tako nekim tim, ja mislim da je bio na političkim naukama, tad jedno vrijeme radio Mirsad Abazović, sin Dino njegov sad radi tamo. On je zastupao na konferencijama tezu ovakvu, kaže, kako li se neorganizovana država suprotstavlja organizovanom kriminalu. Tako je on tumačio tu posttranzicijsku pravdu. A šta je u pitanju, Feđa? Dakle, prave, ozbiljne kriminalne skupine mafijaškog tipa, ali ne, kad kažem mafijaškog tipa, ne mislim tu samo na Cosa Nostru, na Sakra Corona Unitu ili tako ove najveće, one svakako, ali evo kad uzmete ove klanove u Srbiji koji su bili, jel tako, pa to su apsolutno mafijaške skupine, jel? Dakle, to je vojni sistem organiziranja. Ko nije toga svjestan, onda nije svjestan ni ovoga šta znači prosjačenje na ulici. Znači, tu nema improvizacija. Pa i u ovom vidu gdje je prinudna prostitucija, gdje je prinudno prosjačenje, pa znate, kad kažem vojni sistem, zna se ko je šef kriminalne skupine? 1-2 ljudi koje su uz njega. Ono baš kad gledate film Kum pa vidite ono konsinjere, savjetnik i tu, a ostalo je dole podijeljeno po sektorima. Jedan sektor nije u svakoj kriminalnoj organizaciji, ali u većini. Jedan sektor se bavi, na primjer, trgovinom drogom. To svi rade. Ovamo prisilna prostitucija, odnosno trgovina ljudima. Tu kao podsektor, da tako kažem, je ovo organizirano prosjačenje. Prinudno, nije organizirano, prinudno. I sad, kad uzmem ovo kao odgovor na vaše pitanje, taj sektor, prinudne ili prisilne, možda još riječ prisilna još bolje govori, prostitucija, pa vi imate, zamislite vi koja je to priprema? Pa ja sad, evo, prvo što mi pada na pamet, znači treba da ljudi koji osmišljavaju, kako će oni prevariti, zavesti te mlade djevojke, žene, znate, pa to se casting organizira, casting, ne znam, modna revija, casting frizura, pa se daju nagrade, izabiraju se najbolji, ali to tako, pa to super zvuči. Znate, ja sam dok sam radio još kao istražitelj, bio na 2-3 takva castinga, ta kriminalna za koje se sumnjalo, pa niko živ tu ništa ne spa, vi nemate 1% šanse da posumnjate. I onda oni koje budu nagrađene, znate, vaučer, avionska karta, kad sleti tamo na aerodrom, gotovo je. Dakle, tu se puno ulaže, ali osmislit treba. Tako je ovdje isto. Pa sad, kad uzmem i to prosjačenje koje ste pomenuli, ali prisilno, pa vi zamislite jedno vrijeme prije ovih migranata, pa to nije se moglo živjeti u Sarajevu 2-3 godine, kad vas salete na onim raskrcama, pa kad vi vidite onu djecu, snijeg pada, a ono dole bosonogo, pa šta svako ko veli idete na posao, pa da niko mislim, većina ljudi nije razmišljala ovako kao što ja vama govorim. Dakle, i onda, ali naravno sad neko kaže, pa šta radi policija? Pa ne može policija ići za svakim od nas, dakle ne možemo mi sad policiju učiniti toliko odgovornim, nego možemo ovo uraditi kao građani. Prvo, ne financirati taj organizovani kriminal, a drugo, adekvatno ga prijavljivati, a ne pitati se u autu šta radi policija. Dakle, do te mjere, Feđa, organizirano. Tu nema fule, znači tu se tačno zna šta ko radi.
a taj ko ne radi kako treba, tamo su nemilosrdni zakoni. Vi ste vidjeli kod predmeta suđenja i Turkoviću, tu se glavom plaća ko iskoči iz kolosijeka među njima. Nema, to tačno se zna. Tako da jedne godine u Sarajevu, ali ne, mislim, nikad nije otkriveno, mislim da nije trgovina ljudima pitanju bila prije jednu 7-8 godina, zaredala su ubistva ovako po danu. Na javnim mjestima, na primjer kod BBI-a u Haustoru, pa dole automobilom kod radiotelevizije vozi automobil, pa na Dobrinji, pa nekoliko. I sad ja sam tada analizirao ko su žrtve te koji su ubijeni. Pa biznismeni koji su iznikli u Sarajevu negdje. Iznikli iz ničega, niko nema radničku knjižicu, nijednog dana radnog staža. Ništa to nije otkriveno do danas ko su ljudi koji su ih pobili. Nezvanično sam čuo da je to nekoliko ljudi koji je, znate, zasvrbi dlan kad su velike pare u pitanju, da je bio veliki lanac trgovine drogom sa istoka na zapad, pa neki koji su to nekoliko puta uradili, ko veli idemo je to malo skrenuti, pritajce, ali mafija ne prašta. Mafija, ovo što se prašta u svakodnevnom životu, sud oslobađajuća, to tamo toga nema. Dakle, hoću reći kako oni surovo kažnjavaju neispunjenje kriminalnih obaveza. Sad, koliko mi građani moramo biti, ne možemo biti žandari, ali kad je u pitanju ovaj kriminal trgovine ljudima koji vi govorite, prvo moramo biti informirani da znamo šta je to, a drugo onda kako da reagiramo. Eto, tako bi ja rekao. Moramo biti obazrivi, znači moramo na sebe preuzeti u stvari dio odgovornosti, a isto tako imam dojam da je veliki dio toga u stvari problematika koja u našoj državi ne daje prostora ni u javnom mnijenju, ni u medijima, ni u bilo kakvoj diskusiji zapravo tog tipa. Ne daje se prostora zapravo raspravi o ljudskim pravima. I ljudska prava, kada bismo nekako postali više, to je Englez zovu forefront, a na našem bilo više kao prioritet u svakodnevnoj diskusiji, mislim da bismo bili svjesniji problema koji su bukvalno tu nama pred nosom. Evo ja sam sad, spominjete onaj prostor rasvrsca tamo kod Raiffeisen banke. Sjećam se svega toga i uvijek su to isti ljudi, uvijek, na primjer, mene što je padalo na pamet, a na što je odgovor sad tako bolno očigledan, jeste, eto ta djeca ili odrasli ljudi, kogod, bosi su. Prosti svaki dan dobijaju novac. Ja razmišljam o sebi, zašto ne uzmiješ tene, a sigurno je bilo prilika, i to je dan danas u stvari zastupam na ličnom primjeru, zašto im neko ne kupi hranu, zašto im neko ne kupi tene, već su stalno bosonogi, stalno su gladni. Organizovani kriminal, zato je to tako. Hajde da se dotaknemo možda tih ljudskih prava. Ako vi imate vremena, pošto smo već prekardaši. Imam. Ajde, hvala. Kad je riječ o našoj zemlji, sad kad vi pogledate ustav svake zemlje, pa i naš taj dejtonski koji je stalno na tapetu i tako dalje, on je fino normirao tamo ljudska prava. A imamo konvenciju o ljudskim pravima, Europska konvencija, a tako i na drugim kontinentima, koja je čak ispred svih zakona svake zemlje. Znači ako neko je u dilemi šta je u njegovom zakonu, evo konvencija. Dakle, što se tiče propisa, to je tako. Ali problem je što kad mi krenemo od te konvencije o ljudskim pravima i ustava, kod nas u Bosni i Hercegovini, mi smo nekako u ovom tranzicijskom periodu koji nama se čini da to dugo traje, a ovako kad odemo u inozemstvo pa me pitaju kako je u Bosni, pa ja kažem evo koliko, 25 godina rat se završio, rekao pa kad je ta tranzicija se trebala završiti? A ljudi kažu pa nije to tako puno, ne može to tako brzo, pa malo se utješim. Kad je krenulo ustavno pravno ustrojstvo Bosne i Hercegovine, koje je u tom Daytonu, kako je, tako je, to je ustav. Međutim, ta razuđena zakonodavna nadležnost, odnosno donošenje različitih zakona, a ja sad fokusiram se na ove koje se tiču naše teme, na krivične zakone, je dato, naravno, i sasvim je to u redu, to je ustavna kategorija, u nadležnost entitetima. I to nije to Bosna i Hercegovina jedina tako. Koliko imamo pokrajina, evo u Njemačkoj, pa mislim, dakle, Amerika, sve je to u redu, ali vidite sad gdje je krenulo već narušavanje ljudskih prava. Dakle,
Kod nas, ja ne mogu tako reći, jer ako univerzitetski profesor prava ne bi to bilo u redu da kažem, ali naprosto nekad mi se čini da su se zakonodavci u jednom i u drugom entitetu, pri tome lično nemam ništa ni protiv koga, trudili da prave što više razlika za isto pitanje. I onda, kad vi u zakonu imate različit tretman, evo sad kod ovog smo organizovanog kriminala, nekad je bolje rješenje u Republici Srpskoj, nekad je bolje u Federaciji, ali zar ne bi trebalo biti isto? Jer pogledajte sad situaciju, neko može reći pa to nije ništa. Jel? Naprimjer, trgovina drogom. I sad gledajte, postoje tradicionalno u svim zemljama svijeta 2-3 krivična djela, od kojih jedno je omogućavanje uživanja droga. To nije klasična trgovina. Međutim, u jednom momentu parlament Federacije Bosne i Hercegovine je kao krivično djelo normirao samo posjedovanje droge. I sad vi vidite, narkomani iz Sarajeva masovno idu tamo u Lukavcu, ko veli, ako me tamo slučajno uhvate s drogom, to je prekršaj, novčana kazna. A ako me uhapse ovamo u Sarajevo, ode u zatvor. A vidite vi sad dalje, svako ko se nađe pred zakonom, nema veze da li je on iz Republike Srpske ili iz Federacije, on može doći iz Slovenije. Pa znači, ako bude u vezi droga uhapšen u Banja Luci, bit će u povoljnijem položaju, a ako bude ovam, pa zar to već u startu nisu narušavanja ljudskih prava? Ali ima takvi koliko god hoće, pa uzmite, pogledajte sad još jednu goru stvar. Kazna dugotrajnog zatvora. Prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, dugotrajni zatvor traje od 21 godine do 45. A u Republici Srpskoj od 25, sad vi pogledajte, znači tamo onaj ko najpovoljnije prođe, to je 25 godina. A ako bude imao, da se našali malo sreće, pa ovdje bude suđen u Sarajevu, on može dobiti 21 godinu. Pa vidite vi u startu 4 godine razlike zatvorske kazne. Pa ja se, kad je ta odredba donesena, do dan danas pitam, pa zašto je to? Zašto mi to tako radimo? Dakle, vi vidite znači, da u najvećim aktima u državi već se narušavaju ljudska prava jer se ljudi dovode u neravnopravan položaj. A sad kad uzmete, kad to spustite na svakodnevni život naš, šta ćete vi, masa ljudi ne razmišlja o ovome sve što ja vama govorim, ko će znati sve šta piše u zakonu, jel? Ali kad vi ostvarujete neka svakodnevna svoja prava, pa mi u Federaciji imamo razlika od jednog kantona do drugog, pa čekajte, pa i to je narušavanje ljudskih prava. Dakle, ali sistemsko, zakonsko, ja se nekad pitam, pa postoji li neka parlamentarna mafija? Ko su ti ljudi koji dižu ruke za te stvari? Pa dakle, da li svi hoće da budu drugčiji od drugih? Onda, kad dođete do građanina, do nas, pojedinaca, koji sad trebamo da uživamo ta ljudska prava, sad vi krenete kroz ovako malu zemlju, vi možete različito biti tretirani, ne zato što je to kulturološki, nismo mi veliki ko Njemačka, pa kad idete dole iz Minhena, pa dok dođete do Berlina i Hamburga gore, to je druga kultura, skroz, idete prema Baltiku i to je razumljivo. A vi kod nas krenete, znači iz Sarajeva odete na Pale, skoro drugčije, skroz. Znači, ali vidite vi koliko je to, dakle, moglo bi se u beskonačno objašnjavati, ali vam hoću reći, jedna od tragedija bosansko-hercegovačkog pravnog sistema jeste što se donošenjem različitih zakonskih rješenja za iste stvari već ljudi dovode u neravnopravan položaj, znači prije svega ljudi koji žive ovdje, a onda i stranci kad dođu. Jel? Dakle, vidite odakle to kreće. Prema tome, šta očekivati od nas ljudi koji nekad smo sretni kad ostvarimo neko pravo koje treba da ostvarimo. Jel? Imamo li kakve indikacije da su ta zakonska rješenja na bilo kakvom putu ne ujedinjavanja, već izjednačavanja, tako da se izrazi? Ni slučajno. Ni slučajno. Kad smo pominjali taj period tranzicije i tako dalje, a znate zašto ni slučajno? A sve se može riješiti, evo ovako, za dan. Ne za dan, vrlo brzo, za mjesec dana, sve. Kad pogledate, kad bi se zakonski to uredilo, ali kad bi postojao dogovor, mislim da je dogovor ključna riječ. Dogovor
ljudi u vlasti. Kad bi oni se dogovorili da promijene zakone, da ih unificiraju, pa da bude onako kako treba, onda taj dogovor bi se reflektirao i na provedbu tih zakona. Pa bi onda i sudija, tužitelj, policajac, neki inspektor isto postupao u Trebinju i u Sarajevu. Znači, jer ako dođe odozgo, on će tako raditi. Znači, prvo dođe dobar zakon, pa dobra provedba zakona. Šta hoću reći? Sad se svi trude da se ne dogovore. Ja nisam profesor ustavnog prava, nego krivičnog prava, ali ono koliko mi je trebalo, ovaj naš ustav dejtonski sam, koji toliko se napada, pa više smo svi sluđeni građani koji veli, pa to je neki, pa to pakleni ustav. Dragi Feđa, kad bi sad ljudi iz RS-a, političari iz federacije sjeli, oni taj ustav mogu i promijeniti, ukinuti sad, jer to u ustavu piše da mogu. Dakle, nije ništa, ustav je odličan. Skoro sam čuo onoga predsjednika Ustavnog suda našeg koji reče u jednom intervjuu, vrlo finom, pa kaže ovaj Dejtonski ustav uopšte nije dobio šansu. A sve kreće odozgo. Dakle, da se nešto ovo popravi, u trenutnoj klimi nema šanse ni 1%. U prilog tome govorim, bio sam jedno vrijeme član ekspertnog tima pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine za praćenje provedbe krivičnog zakonodavstva. I sad, ja evo već vidite ovako kao malo netipičan univerzitetski profesor, dakle ne držim se samo udžbenika i knjige, nego gledam kako i sad donosimo mi neka rješenja, sjećam se došlo nešto iz ove Svete stolice, iz Rima, da se neki malo promijene zakoni, i ajde, to ćemo mi kao ugraditi, ne da, i sad ja tad, ima nas tu i profesora, i sudija, i tužilaca, i parlamentaraca, i ja sad u jednom momentu kažem, pa gospodo, evo ovo je sitnica, ali dajte, može, evo mi govorimo o krivičnom zakonodavstvu na nivou države Bosne i Hercegovine, pa dajte da neke stvari unificiramo, nekad RS zakon, federacija, nije to problem, i Brčko distrikt ima. Rekao, dajte da to zajedno riješimo. U tom momentu ovaj pomoćnik ministra pravde dade pauzu, neočekivano. A tek počeo 10 minuta, zove mene na saslušanje i ovako mi kaže, ali samo u 4 oka. Pa jesi ti normalan, kaže. Pa zašto jesam normalan? Pa gdje ćeš tako nešto, kaže, reći na ovakvom nivou? Pa šta sam rekao loše? On kaže, pa tvoja diskusija zadire u nadležnosti entiteta. Pa dobro, rekao, ja ne osporavam nadležnost, ali daj, evo ima nas ovdje iz Federacije, iz Republike Srpske, dugotrajni zatvor traje toliko isto, zar je to problem? Ma kaže, ne pominji. I moj Feđa, smijenili sve, nisam više ni bio toj komisiji, neće ljudi da čuju to. To je nevjerovatno, mislim, bukvalno zbog čega nevoljkost oko takvih stvari, ja tu kažem, to zakona koji se tiče dugotrajnog zatvora, ne zadire ni u šta, kako bi rekao, nejasno. Ni u šta. Nejasno. Ali eto, tako je. Znači, trenutno nema šanse da se riješi, kad kažem trenutno, ali to trenutno prema ovoj klimi koja vlada. Ali ja čak sam optimista. Meni se nekako čini da, nisam politički analitičar, pa zato kažem, čini mi se da malo kad se posloži ova politička klima, koliko toliko na nivou Bosne i Hercegovine, pa evo i kroz ovo, ajde da kažem, malo jačanje opozicije, pa da i ovi koji su na vlasti pozicija, da, pa evo upotrijebit jedan pozitivan izraz, da imaju što jačeg sugovornika u tim, ili kritičara, da tako kažem, pa mislim da tu negdje, ja sam nekako čak, sad bi rekao nešto optimistično, optimista da bi se sad na sljedećim izborima mogle neke stvari naredne godine popraviti i da će i ovi zakoni i ljudska prava, da će nekako krenuti prema dogovoru. Eto, ja po prirodi sam blagi optimista i mislim da naredna godina bi čak i ove neke stvari koje sam izrekao sad kritički, da bi se one naredne godine mogle posložiti i da će i na pravnom nivou biti bolje. Jeste i da će se posložiti, koliko sam vas dobro shvatio, stvari prvenstveno kroz volju ka dijalogu i u stvari ka nekom cilju donošenja određenog dogovora. Apsolutno, da, eto, u tom smislu sam optimista i da bi tu nekako vidim naziranje kraja ove tranzicije naše zemlje, kraja, jer zašto sam rekao dogovor je ključni, ako se dogovore politički čelnici u državi da donesu propise, onda će se dogovoriti da provedu te propise i onda će svima biti bolje.
Dakle, i politička scena će se malo smiriti u tom smislu, a život, ja bi se usudio reći, će krenuti boljim tokom. Jeste, od dogovora i dijaloga uvijek će neke stvari, ne neke, nego uvijek će većina stvari postati bolja, pogotovo, i ovo je malo onako nekako rekao bih arogantno, pogotovo iz razgovora poput našeg. Meni je stvarno bio užitak razgovarati s vama, volio bi da napravimo neku buduću epizodu, odnosno nastavak ove nekada u budućnosti. Profesore Petroviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Prije nego što završimo sa našim snimanjem, da li ima možda nešto što biste htjeli još da podijelite sa onima koji su slušali i gledali? Pa je nešto izvan ovoga što smo govorili, a ipak u nekoj vezi, sad tako kad sam pominjao jedan od tih što smatram da je neki dokaziv, objektivno dokazivo postignuće, a to je proizvođenje tih kadrova koji će danas sutra raditi u smislu mentora, to sam htio reći. Pa tako sam bio mentor jednom kandidatu u Hrvatskoj jedno vrijeme, i kad je taj čovjek doktorirao i sve tako, u Splitu smo sjedli, i on je bio lični prijatelj između ostalog sa onim Petrom Grašom, sa onim muzičarom, i sad tako Grašo je to pažljivo slušao, na kraju nam skoro ništa nije ni pjevao, pita mene, pa kao bi ja mogao, kao da i njemu bude mentor. Rekao, zašto? Ja pitam, rekao, jesi ti pravo završio? Nisam znam, a nisam, kaže, kakvo pravo, nego slušam ja sad, kaže, ovu besjedu akademsku, i rastali smo se, kažem ja, pa dobro, mogao bi da radiš nešto na zaštiti autorskih prava, rekao, ti si muzičar, rekao, i tvoja izvanbračna supruga, i tako dalje. Evo, to sam ovako malo pomenuo. Dakle, to je dio te netipičnosti jedne, nije došlo još do toga, možda će nekad doći, kad sam rekao da svi uspješni ljudi imaju mentore, pri tome, kažem, ne mislim samo na mentore ove univerzitetske, a preko njih u stvari kreću i ovi životni mentori. Tako da, evo, da sam znao ovo, da ćeš ti, Feđa, ponuditi neku eventualnu novu emisiju, pa ja sam sve ispričao, ja mislim, nemam šta reći. Rekao bih suprotno, mislim da imamo materijale još makar za sat i po razgovora. Hvala vama, mislim, ja nemam doticaja sa pravom, ali hvala vama što ste tako sjajna osoba i što ste tako sjajan mentor svim studentima i svima koji iskreno ovako slušaju i gledaju. Znam da sam ja inspirisan na način da, kako bih rekao, da usvojim, jer vi ste, kako se to kaže, nije kovčeg, nego škrinja, ja mislim, trezor, rećemo trezor, pun informacija koji mene isto, a vjerujem svi koji budu pogledali, poslušali, će isto tako inspirisati da još više informacija upiju, i hvala vam stvarno još jednom i hvala vam na izdvojenom vremenu. Zahvaljujem na pozivu i na ovoj divnoj atmosferi za vrijeme ovog intervjua, i evo, ja ću se radovati nekom sljedećem našem intervjuu. Hvala vam puno, profesore, i doviđenja. Veliki pozdrav.